بله وکرنا انستیتویا کردی دناف کردان ده دلخوشیک مزن پیدا کر نجات زانیار سروک انستیتویا کردی لوزانی بخوش باجاره لوزان میوانی منه سلاف که نجات دسپیکی ده بگومان پیروزواهین جدل جبوی وکرنا انستیتویا کردی لوزانی کک نجات نها وکرنا انستیتوی ناف کردان ده دلخوشیکی گلکی مزن پیدا کر لناف ترکیه دجی تایبتی جالی ترکی ناسیونالیست و به نفرتی به عاجزیه که مزن لی پیشی مالی کردی وکن افدل خوشیا مزن کو وکرنا انستیتوی پیدا کری هون چاوا پیشوازی آوید کن کرم که نجات باش گلک سپاس سلاو حسکرینین من بو جنابیته و بو تماشاوان من هجا راست راگهاندن انستیتویا کردی یا لوزانی کیف خوشیه که گلک مزن دناف کردان ده پیک آنی افجی دست نشان دکه کو کرد لبندا درکتنه که بون لبندا وکرنا ریه که بون لبندا اتمسفره که نو بون از باورم لوما هیویه که مزن پیک آنی هیویا کردان گش کر روحی کردان زندی کر و کیف خوشیه که مزن پیک آنی هر وها باجار لوزانه د بیرا کردا د جهه کی گرینگ د گرجبر کو 100 سال بری لوی باجاری بخت کردا هاتیه گریدان و کرد ج دستلاتداری بپار هاتنه هشتن و کردستان هاتیه دابش کرن لسر چار پارچیان لوی باجاری پشتی 100 سالی چاوا مروف تشتکی خو وندا بک جهه کولی بگره او جی کوملی وندا کریه او دره یعنی جی مروف جکو دره بکه و چاله که بیره که درکتنا مروف جی جوه دره به وی هسته هنکی و بنا انستیتویا کردی لباجاره کی وکا لوزانه براستی دیاره کو دهش کردانده دهشمندیا کردانده مقابله کوي هبو جبروي كيف خوشيه که باش نجات نها من بخود سوسیال مدیا ده گلک شوپاند اف روش yani her çar parçayı Kürdistan'ı sazyen gelek giren ku peşvaziya gelek ereniya ve kirna enstitüye kirin li medya Türkiye'de erişin gelek berfere ev çend rojun ku enstitüye hatiye ve kirin erişin berfere bizmaneki nefreti lehemberi enstitüye hatiye kirin yani ve sekne hun çavadın erxinin ke kenecat بله دناو سازی و دزگین کردی ده بوجی دلخوشی دسری ده وقفه اسماعیل بشکچی انستیتویا کردین قافقاسیای و گلک سازی و دزگین کردی وکا کنفدراسیون زمان کردی یا ناو نتویی گلک سازی و دزگین کردی پیروزباهی انخواه گهاندن انستیتویا کردی یا لوزانه و داخوازه خواه هفکاری ده پروژه ده جمارا گوتن ام لور سپاسیا همیان دکن لی هر وها وکتا گوت ده مدیایا ترکیه ده بطایبت د جمهوریت یعنی چاغ و وقت ترکیش نیوز دهنک وشان ترکی ده دامزراندن انستیتویا کردی یا لوزانه هدف هات نشاندان وقت دابشکاری هات پیناسه کرن و هات دست نشان کرن کو افجبو دستلاتداری ترکیه تعلقه یکه مترسی یکه جبر کو ترک بخوشی دزانن کو تاپوی ترکیه لوزانه هاتیه داین ایجار دما کو لوزانه کرد دوزا مافی خو بکن و کرد بهشمندیه که پیشکتی رابن سرخوا اف ترکا د ترسینه دوی والید یک ج نویسکارین ترکای نافدار ویدیو یک بلافکر و دوی ویدیو خود به برفراهی بالکشاند سر پرسپکتیف و ویزیونا انستیتویا کردی یا لوزانه و دست نشان کر کو اف جبو دولتا ترک و جبو دستلاتداریا ترکان مترسیه که مزنه به وی رنگی خواستن هدف نشان بدن هر وها دهنک وشانین ترکان ده مینا کو اف انستیتوی عالیه هنک رخصتنین تروری و هاتیا آواکرین هات پیناسه کرن لید راستیا خود انستیتوی عالیه مروین سربخوا به پارتی و به رخصتن کردستانی خواست سرخوابون خواست و کرد پرور هاتیا آواکرین و بشتاریا چه رخصتن و پارتی انجی ده آواکرنا و انستیتوی ده تونه لیبت اف انستیتو بشوازه که زانستی جالیه دیروکی و جالیه سیاسی و جالیه حقوقی و جالیه جواکی و جخورا دکه میسیون کو مافی چارنوسی دیار کرنا قدر خو به دست خو جبو ملت کرد بخروجه و کردان و بخروجه و جهانی که نجات نها yani بقاسی از آگاه دارم ده انستیتویه ده کردین هر چار پارچهین کردستانی روشنبرین جه هر چار پارچهین کردستانی گوتی ده جیه دیگرین
ev yek formateki çawa de enstitüye dve derbarê de ger agahdariyan ji te werbigirin. بله یکبونا کردستانیان دخواد تمثیل دکه جبر کو کمیته ما ریوبر ج پنج کسایتین چهار پارچه این کردستان پکته ج کسایتین کو دیالکتین جدا جدا دا آخفن و بلکی ج چاندو دمبوریا جداتین لبلی ام ده هفپاریا کردایتی ده گهانه هف ام ده هفپاریا کردستانی بونه ده گهانه هف ام ده هفپاریا برپرسیاریا دوزا کردی ده گهانه هف و به شێوازێک زانستی ئەم دخوازن خزمەتا ملەتێ خوا بکن بیا من ئەف فۆرمێکە نویە حتا نەها پڕانی دەستگەه و سازیên me Kurda mixabin weke gettoyên alî û parçeyan kar dikin lê me di enstitûyê de xwest enstitû bibe dezgeh û platforma hemî Kurdistaniyan ya hevpar ji kîjan parçeyê Kurdistanê be bila karibe divê dezgehê de xwe bibîne weke mêjiyekî weke networkeke mêjî beşdarî wê bibe. Keki Necat Beyguman yani Lozan semboleki neyeniye bu Kurdan peş sadudu sala veki kutek herem kiri. Ava karna enstitüye jibu Kurda bawer bike yani veki semboleke jinnu ve vekirna guleye yani le Lozani. Süveystriyan siyaseta Süveystra ev yek çawa pêşwazî kir vekirina Enstitûya Kurdî li Lozanê kekê Necat? Belê Swîsre welatê azadiyê ye, welatê demokrasiyê ye ji hemî cudahiyan re sehatê vekirin, îmkan û derfet têne çêkirin ji bo ku bikaribin xwe bi awakî rûmet bijîn û derin derxin der. Di vî warî de helbet piştgiriya Swîsreyiyan ji bo me bi kêfxweşî bû, bi dilxweşî bû û weke Swîsreyiyekê xanima Nûreddîn Zaza madam Gilbert Favre beşdarî enstitûya me bû yanî endama me ya rûmetê ye di resepsiyonê de jî amade bû û axaftineke gelek bi dilxweşî kir û di dawiya axaftina xwe de got ku Kurdistan di dilê min de ye. Her wiha ji Komûna Lozanê ji rêveberiya Lozanê kesayet beşdarî resepsiyonê bûn û nûnerê partiyên siyasî yên li Swîsrê ew bi xwe jî beşdarî resepsiyonê bûn pîrozbahiyên xwe kirin û hestên xwe bi dilgermî ragihandin ji bo damezrandina Enstitûya Kurdî li Lozanê piştî niha jî ez bawerim wê pêşwaziyeke gelek mezintir bêkirin her ku enstitû projeyên xwe diyar bike û van projeyan bi rêve bibe wê beşdariya Swîsreyiyan gelek zêdetir û geştir bibe. Belê pîroz be vekirina Enstitûya Kurdî li Lozanê her wiha serkeftin di xebata we de kekê Necat Zanyar Serokê Enstitûya Kurdî jê Lozanê. Gelek spas ji bo vê derfetê weşanên xweş ji bo we. Spas.